voin hi September ni somni pali sang hi somni pakhat zirtop ni nia mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong ta chi bai vek ule tuna chuan khovel football khel mola thil thleng mak tak le international news lor khom te kanon puang don ani in khel lak lo line referee in players lam hoin silai met puak pathian ni khan Oklahoma Pauls Valley in khelna hmuna thilmak angreng takle beisei phak lo thlenga game kalmek line referee David Bathes chuan asilai phor chuakin players lam hoina met puak zui ti hriatania he thil duam lo tak thlen nu hian referee David chu police ten an man zui ta ani police lam atanga thudon danin he boina hi referee David and players pakhat red card pek nu ani in red card wang hian boina chuaka hemi wang hian referee chuan akara tanga silai phor chuakin players lam hoin silai met puak zui ta ani Oklahoma News Station K4 chuan he thila thlen lai takhian referee chu an man hlo tian soini thu nei tu da chuan tu ma hliam anom lo chu thil mak takani ti nan soi chuak nge ani referee David Bathes si silaya me pu vele kara lutin chak takin atlan ngala police ten zuin asilai nen lam hian an man theita ani auku strang rual awanga China thinrim chuan Taiwan airspace a jet som pakolai atir lut auku submarine awanga China thinrim chuan Taiwan airspace a jet rual som pakuan tholu tir ti hriatania Taiwan Defense Ministry report danin J-16 fighter jet som pani J-11 pani le H-6 bomber pani nuclear warhead pai theiatela chu mai baka Y-8 plane electronic warfare equipment le Y-8 anti-submarine plane pani atel bok ni na soi Taiwan lam chuan radio warning pe ve ngalin jet fighter atir ve ngala analyst ta chuan China hian hetianga ti aching hlea aukus dil awangin an thinrim hle ti hairual ani lo Taiwan le UK te hi anin kop thra ema chu angai theilo ni mana an ti ani Australia Defense Ministry point Taiwan awang hian US le China te chu indo theireng din huna anding mek tin alo soi to bok China hian September ni hi ti lo kha chu ni tin Taiwan defense zone la malu zela Taiwan data tanga alandan point Taiwan le China wang hian khovela engemaw tak thil chu athleng ngei do ni nan soi Grand All Party Republicans ten Biden impeachment article 3 an pharta Republican group lawmakers mi engemaw zat te chuan Ohio Representative Bob Gibbs kai hruena hnuaya President Joe Biden impeachment article an pharta ani Joe Biden hi impeach thlotling tur chuan House le Senate Republicans ten majority an nengaya Mase tundin muna ero an nei lo wangin Biden bantir tumchu thil theilo thlukani nge yang Gibbs chuan Biden an president ani angin athu tiama hlen lawa chu wangin impeachment article 3 southern border boinate leibatam taka wangte Afghanistan boinate wangin Biden hi pai thak turani ati Representative Andy Biggs of Arizona Brian Babin of Texas le Randy Weber of Texas 10 Biden impeachment hi an thlop vek boka President Biden alaka impeachment article 3 kan file na chanchu president ani na angin aduty a hlen zo lo wangani US Mexico border a illegal migrants here sen lo American sovereignty tang lo thonom khop in an tammeka Supreme Court thule hlapo anja zo to lo Afghanistan withdrawal mi puite ain sipai athiar chuak masa President hian Americans te hi khovel ma zak takin min siamani anti Gibbs chuan President Biden impeachment hi Democrats control house sa chuan tlang hardon le ti ashria mase Biden administration chu warning an ngai ziale an du an kal theilo ziat lantirnan impeachment hi kal pui atulani ati US sa hian Republican temo Democrats temo atu te mai po hi sarkar ma se Congress in kal dan phung anaya President hian athu tiama bo cheturani lo mase Biden hi chuan a bo chi ani ati Republicans ten house kan lak le thuna separation of powers uluk takin kan chekanga President Biden Vice President Harris le an administration te uluk zok en fian ni bokang atiani Gibson Biden a beina chan bernian soichu Biden a hian Trump border wall titopin illegal migrants tam takte alu tira anua border patrol agent ne hian andang hele silawa anbol phota ni tinan soini White House in US meet a vaccine la vectura ti line illegal migrants te chu COVID-19 positive po ni se anu ti zel thoni na soyani
American ten Biden vote awangin anin sirtran tamayam ni Paula Biden a niam sot le US President Joe Biden zu tun haya thil ti awangin khovel ram sang sanga tangin dem tuanga hlea akhua le tuyama vote tu te ngei po anin sirtran to hle ni in news site in Poland ti chu an soyani US President in thana tang to in Donald Trump le Joe Biden te hian beitu an tok nem hlea an mani tran tu tam takte po in ti boin civil war a chuak lo chawani abik takin Democrats te chuan former President Donald Trump chu an beina sa zuala impeachment program te po an kalpui rum bok US President Biden atling chia chu US mi le sa tam tak lomin an zuanga Trump patan tu te an trap ve thungani mase thariat vel hunaral le me chuan President Biden a wangin US chuan zoom tuanga so talea Afghanistan boina mai ni lo illegal migrants kumsom ni chunga US an lu hnem bera thlena wangte now ti tlang na tan le AUKUS nuclear submarine te wangin soisela hlona sa hle ani soito thinang khan Paul santi suathi thilom dan dik takembo an mani ni ta dik takembo ni chi lo ma se mi puinol puite ngai dan ne rin dan ani thina wangin Paul hi ti chuawe fo thinani November sang ni somni election a khan Paul sa Biden a chana thalea Trump pero chu achan chezok atangani mase US president election result lo chu khan pollster te anin dem ton na sa hlea anrin ain Biden chan kha lo trafficker te chiam that lo mai ani sang ni somni presidential election nuai ro chuan Trump an Biden a khum velea New Harvard Harris poll September sang ni somni pakadan ti chua chuan Trump an zazela somli pariat muin Biden an zazela somli paruka muthungani November sang ni somni tanga May sang ni somni pakathleng kha chuan Biden an ma hruai de charchara tunai ro Trump chuan Biden he khum vele ta ani The Harvard Harris poll a hian Vice President a zazela somnga panga lain Kamala Harris a in former Vice President Mike Pence chu than ti jok linan soibok chu mai ba ka zazela somruk pathum ta chuan Secretary of State Antony Blinken a in Mike Pompeo chu tha an ti jok bok ani Kabul University Vice Chancellor thlakani wangin zirti tu somsarin ban an thelut Afghanistan Kabul University a teaching staff somsari assistant professor le professor te chu Taliban sarkarin University Vice Chancellor ni rai PhD holder Muhammad Osman Baburi bana aya BA degree holder Muhammad Ashraf Gairat and awanga lungoi lawinan bang Kabula University lianbera Vice Chancellor atan Ashraf Gairat da ani chungchang hi social media lama po social na tam hlea social tu te chuan nikuma Gairatan journalist tha an ni chungchanga athat tu te thiama chantina thujiak te po an pho chuak thar le ani University Vice Chancellor atana PhD holder thiamna le ton hriat nei thatak thlak tu tana BA degree holder ruatani chu Taliban member jinga po social tu an oma ani aya he din hun chel tlak le thiamna nei mitam takan omani anti Ashraf Gairat thi sarkar masa khan Ministry of Education hnuai athokin Afghanistan chimthlang lama IEA University Assessment Body ho tu ommani Taliban sarkar hian karti lam khan sarkar University Afghanistan President Huile Afghanistana political party lian ber panina muchuak tu kumsang ni sompakwa a Chennai na misualten an thatak Burhanuddin Rabbani mingchoya phuachu Kabul Education University tin an mingan thlaka he university hi kumsang ni sompakhata aina thani nu khan Burhanuddin Rabbani ming hi choitirani Ministry of Higher Education chuan thu chuan siama University ta chu Afghanistan ramtana thiamna zirchuana mun hu takania political le nambil hruai tu te ming choitiran ni turani lo atiani Brazil President Bolsonaro chuan COVID vaccine alak lo wangin New York restaurant a lu phal sakani lo vaccine rin na ngadu lem lo le hridan na ladong lo Brazil President Jair Bolsonaro chu New York khopui restaurant a hridan na alak lo wangin lu an phal saklawa du than tur danga nei tak lo wangin New York khopui chung kongsira pizza sai ti hriatani President Jair Bolsonaro hi United Nations General Assembly chimtumin New York a hian azina COVID laka kan himna tan hridan na anpek chu mek chu alak du tlat lo wangin restaurant chunga hian an welcome thei talawani Bolsonaro hian mak angreng tak main ngaidan mol mangle ngaidan hote nei venual maya
nikum lam khan atak saral do khol chu achak to ka covid laka him theina chance tha nei ni tin virus thiran na chu ala du lo ti hriat ani cholni zan liam ta khan a cabinet minister pani te chuan president Bolsonaro le a tho pui midang te chu restaurant pol lama kong pui sira pizzas anai pui lai thlak chu social media lama talan ani thotan ni po khan UK prime minister Boris Johnson chuan Bolsonaro hena virus dan na lak lo zo thuta Bolsonaro chuan ai kalari lo tina changani UN General Assembly a Bolsonaro hi an thu soina huna nei vedona hridan na la dong lawani wangin New York City Mayor de Blasio chuan virus dan na lalwa UN General Assembly thu soitum President Bolsonaro chu na takina soisel nge ani de Blasio chuan khovel hroi tu lokte ma UN General Assembly chimtur te chu virus hridan na lam sajet turina cha non le ani air pollution awangin kumtin mi maktudoi sari donan thi World Health Organization WHO chuan khovel boruak bolhlo air pollution chu mihring te khrisel na tan thil hlo om berjinga mi ni tin kumtinin khovel puma air pollution awang hian mi maktudoi sari donan thi ji ani na soi UN Health Agency chuan air pollution hi climate change sangbokin mihring khrisel na ti der thong thil hlo om tak jinga mi ania air quality ti thathian climate change thleng hong thana ya gas ti chu athin hi kan ti tlem chuan air quality po thave ngal don ani ati WHO chuan air pollution awang hian kumtinin an thi hun aya ma mi maktadoi sari velan thi pha mitam takrisel na point atuarani no panga po an chuap na thoti chaklawa thoklam har sanan nein asma te an nei pha thei bokani ti na soibok pon number ruak bollo hi bluna sada wangin puitlinga po heart disease le stroke te chu thlen fowa hei ba ka hian diabetes le neurodegenerative po angong telbok ti atalang kumsang ni panga nuwa tum khatna tan WHO chuan air quality guideline na ti chuak thar le boka he kai hruina thar mang hian air pollution na katangin mitam takin nunan san him thein bei sei thu WHO chuan ata langani ole khati jongkha international news karam puan theite chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zongjong ta in zawaya chunga kan lo me